Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaryami, mga bangsami, naguskanusan na mga babayami si kuwagama Islam. Yang kaya mga video tano, di nagyang kaya live tano na ayad na pumagusayin tano saya. Nagyang ko to mga tutulan adan kesakabetan ron o di na adan na kekuatan ron na mga pipian dawan. Ayaman tuwa mapenutulutan no nagyang ko to tutulan sa gyang ko to sakataw padagang aya ngaran yan na so Abu Muallaq. So Abu Muallaq mga pagariya na padagangas kaniyan na miyakaw mo nagyang ko to tolisan o di natigitan wa miya tolis kaniyan. Nagugyang ka iya tutul insyaallah na asara pakinagantan waya piya-piya na mala kekuatan nurunan deuan yang kutua ukit kaya pakaligtas yan sa giyang kutua tolisan. Sa panganin ko si Allah subhanahu wa ta'ala masabutan waya piya-piya. Yang kaya tutul na si ini miya aloy sa giyang kuto kitab o abid dunia. Si ko kitab ini surat yan mujabid doa. So abid dunia na inbelan yan nagyang kaya kitab ini surat yan sa aya mga usayan niya nun nagyang kuto mga dua tatarimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutulian na sukun su Hasan na pitero yan na aduna tigyan na sakatawa mama aayangaran yan na su Aba Muallaq. So Aba Muallaq na padagang sa kaniyan. Aya pugusar niyan nagyang kuto tamukian. Aya din yan di kapitalan nagyang kuto tamukian sa gyang kuto din yan di kandegang. Naguadem pena mga tao isa sarigirano nagyang kuto tamukiran. Sama no to na sabab sa gyang kuto kapi para ngayo Aba Muallaq. Nagugyang kuto kapasang yan ni kandegang na sumanga tao na apiagyang kuto tamukiran na ipsirigirano kagi sigura dua pekalaba. Na adna pamana lagi din na naman ang mga manusia amaunto li kandegang nagu mala idiskarte ko kandegang na upama o bon sirig no mga tawag yang kuto tamukiran na mapakalaban yan. So Aba Muallaq na sabab sa kaniyan na padagang nawaraan nagyang kuto padagang susagyang kuto darpa penimbelun sa dagangan pendagangan yan. So Aba Muallaq na pada mga sifat yan nagyang kuto mga ngalimbabaan nagutawa titu din ako mala mamala. Nagumiya ka piya-piyas kanya ni parangay. Miya kayo sana tuminimbel sa kanyan. Nagyang ko tuwa kaya lalakaw niyan kagisi ko miya nga una. Sagyang kaya masayran na aya kapanimbel na mga wawata na darpa. Lagi dumiyangaw na ang mga tutulan, apaman na sumanga padagang sa Makkah, nasisiram panapakatimbel sa giyang kanan na darpa sa Syria. Kagisi kumiyangaw na anaad na mga ingeda malao na giyang kutua mga padiin na rup ketimbel na giyang kutua mga dagangan. Nasama nuto na mala o di na mawata na giyang kutua darpa ketaseniran o di na sunguaniran. So Aba Muallaq
Nagyang ko tua kapenimbelian sagyang ko tua kapelalakaw niyan na miyaw mas kanya nagyang ko tua tulisan. Miyaw mas kanya nagyang ko tua tulisan na tigtano. Ayaw mana na tulis niyan so aba muallak. Saya tanong ka. Sa later. So kaya mo nagyang ko tua tulisan. Nagyang ko tua tulisan. Na ada naman bu apaman na tigitano kasangkapan niya na ipemuno yan. Kabad na paman na penulis ada awidian. Apaman na ipengangalak yan sa gyang ko tua tulis niyan. Pituro yan si ko aba muallak at tigyan gyang kanan atamok ka o di na awid ka apirak na nabetad na ka kay man to nambunong uskapan. Paman na titud na ya ko marata lalag nagu marata parangay tulisan. Liyo pa sagyang ko tuwa kakuan niya, sagyang ko tuwa tamok waba muallak, nabuno niyan pa. Naantay di kelak. Agu paman na antay di makapendemar akalian sagyang kaiya paman na betad, miyaw law aba muallak. Agi paman na tulisan ayabu aku niya kan, agyang ko tuwa tamok ka. Tulisan kaniyan ayabu mapipikirian naku niya nagyang ko tuwa tamok ka. Ugain nagyang kaiya tulisan, na buno niya pan su aba muallak. Tigu aba muallak aanton at tigiyan udi na inong kakabaya agyang kaiya niyawakan. Inong kapan na ino ako nga panambuno ayabu man at tigiyan kailangan na ka nagyang kaiya tamo kaawidakan. Paman ini siya no paman na ino ako ka panambuno ino ka pan na kailangan suniyawakan. Imbagaya ka na kadinagyan ko tuwa tamo kakan. Tigagyan ko tuwa tulisan agyang ka na natamok ka na iman to na maptemo ka kandin. Nakakandin nagyang ka na natamok ka. Uga ida tigyan na kabay akang panagyan ko tuwa niyawang ka. Paman nambuno uskad sagyang ka iya paman na oras. Anto na isiwa o aba muallak. Nagi paman na paganda din tanong. Kakapakayad na mga masa, kaukitan tanong, wag yung kaiya kiyaw o aba muallak. Ando miyaga pas o aba muallak. Anto na isiwa o aba muallak. Sagyang ko to masa asiram po uyang ko to tulisan. Natigo aba muallak. Upama atigyan ako diya kan sakadin nagkaakulan. Kapaman na kuha na kasutamo ka kan, nambuno na kong kapan. Nabatigyan di mapakay. Apakasembayang akong kasapat karakaat. Naman ito mga pagarya. Di mala paganda din tanong saya. Agyang kaya paman na si imyaga pas suaba muallak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang ko ito amasan, adad na pakatabangon. Sinamu, miya kapaguro at tigitanong. Niyauman niya suaba muallak sagyang ko tuwalalan. Adad na bayaran na sirambu adua. Na. Tigagyang ko tuwa tulisan. Agyang ka na napanganin ka na inibigay ka na raka. Agyang paman nakakuha mo agyang ka na natamuka nagupatay ka sagyang kaya oras. Sumbayang kan. Nasukon suaba muallak na miyagabedas kaniyan. Inabedas yan na ginawa niyan na misumbayangan sa kanyan sapat karakaat. Nasuan tanwa yung mga pagari ay ginaman o tuwa ad na sunguan tanwa. Api anto na panggalab ka na ka, sunguan na ka na lalayon na ka aabedas sa ginawang ka. Magawa ka sa walay na pagabedas ka ang ka masusuti. Na. So aba muallak nagyang kutuwa kaya pakasembayang yan sapat karakaat
nadiskan yan di mamangan isi ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko tuwa mulimpusan asujudian. Diyan ko tuwa mulimpusan nakasusujudian. Na ayapanganin yan, amya aloy sagyang kai kitab. Nagyan ko tuwa panganin yan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala at tigyan ya wadudu ya wadud. Ayaman na natewag yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sagyang ko tuwa ngaran wallah na suwadud. Tigu aba muallaka ya wadudu ya wadud. Ya zal arshil majid. Ya fa'alu lima turid. As'aluka bi'izzatika alladhi la yuramu wa bimulkika alladhi la yudam. Wa binurika alladhi mala'a arkana arshik. Takfini syarra hadha lis. Ya mugithu agithni. Samia katalon yang kono to. Mindu agi yang koto ya mugithu agithni. Ya mugithu agithni. Ya mugithu agithni. Yang kaya dua mga pagarian na paganading tanwaya. Kadua ini ay gira sotaw na miya kinanglan yan agyang koto atabang wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagu dua ini ya pembeti ano tau igira manoto at tigitanwa miya kapagurwa din. Dan na kepasan inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Agyang uto amasan na pekaplalis ka. Da apa ka negeri ka. Na bagian kaya masatan iman tua. So padagang na kepakaya paman na pagukit siya uto mga pipi alalan. Nagyang masairan. Na masay niya paman na malibutang sulalan. Nagupaman na dulo nagyang uto mga tulisan. Nabati anak na peruman. Kanta no mapaganad. Wanto na biyatiya o aba muallak. Yang uto kasusuduyan na piyangan ini na tiga na ya wadudu ya wadud. Ya zal arshil majid ya fa'alu lima turid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa bimulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala arkana arshik. Takfini syarra hadha lis ya mugithu agithni ya mugithu agithni ya mugithu agithni. Yang kutu akia pakapasadian doa namia kau maagiong kutu kukuda amamah. Agiong kutu amia kau ma na ada naman buasan dia tak iyan. Ada naman buat tigitan wakiping iyan. Agiong kutu akuda iyan na si ini yan din ini pia katar gisagiang kuto giang kuto pantag o aba muallaq. Giang kuto kaya pa kau maagiang kuto kukuda amama ad mambuasan dia taiyan na may layagiang kuto tulisan ad na miya kau ma. Kagi kung may layagiang kuto tulisan nariagay niyan. Riagay niyan agiang kuto paman na miya kau makiran. Fata'anahu fakatalahu na sukiya pakaubay niyan sa giyang kutuwa miya kauma na kinipingan niyan o di natigitan wa paman na agiunungan niyan nataman sa miya tayagiyang kutuwa tulisan. Miya patay ni nagiyang kutuwa tulisan. Oriyan niyan na siyang uran niya paman so aba muallaq. So kaya patayan niya sa giyang kutuwa tulisan na siyang oran niya man su aba muallak. Apitero yan si iku aba muallak sa giyang kutuwa kasusudud yan. Sama no to na da penembungun so aba muallak. Paman na si iskan niyan pan sa giyang kutuwa sambayang yan. Pitero yan ku aba muallak akum. Hayat tigyan aba muallak na tindig ka din sa giyang kanana. Kapaka susujud ka. Nasuki ilayaw no aba muallak. Na miya mamasas kaniyan sa taman sa miya tiruyan. At tiga na man anta bi abi anta wa ummi. Fakad agathani Allahu bikal yawm. Anta aka. Inu kasayap pa kauma. Ayman tuwa tigyan na sutabang wallahu subhanahu wa ta'ala na inisabab yan raka. Hagi ang kaya paman na pedakan na tulis na ko niya, nagumbulu na ko niya.
Na ini kama masaw tu aba muallak, tige na anta ka. Ino kasi apa kauma. Uway. Tiga giyang kutu amya kauma. At tiga na ana malakun min ahli samai rabi'ah. Saka natigyan na padaku si ko mga malaikat asi ko kumakadin sa giyang kanan ikapat alapis sa giyang kaya langit. Atawan tanong giyang kaya langit mga pagarian na pitwa na nakatigdan wa palapag pito lapis. Nagyang kaya malaikat amya kauma si ko aba muallak amya patay niya nagyang kutuwa tulisan na kanyan na si kumakadin udi na tigdan wa maasain sa giyang kanan ikapat lapis sa giyang kaya langit. Tigyan si ko aba muallak amyang ni katigyan sa giyang kutuwa paganaya panganing giyang kutuwa paganaya biyati aka ya wadudu ya wadud. Naging kutuwa kiya tiruang kau na kaya pamanganing ka sa ya wadudu ya wadud. Na miya nagutuwa tigyan sa giyang kutuwa pamintuan ulangit. Kaakaatun apaman na aya miya nagsagyang kutuwa paganaya pamintuan sa langit nagyang kutuwa kaaka. Aya man na kaaka nagyang kutuwa paman na gyang kutuwa unia gyang kutuwa lagi du dalendig. Paman na dalendiga miya nagagyang kutuwa mga malaikat sa gyang kanan tumampar sa langit. Miya mang nikap man at tigil unia biya tiya kap man nagyang kutuwa ikadua panganingka. Na miya nagpaman at tigi nagyang kutuwa mga malaikat. Udi na kaadun wallah sa giyang kaya langit. Dajjatan. Apaman na lagi dulalis. Amya nagiran. Paman na miya ka nagagiyang kutuwa mga malaikat sa lalis. Na miya nga nikapman sa giyang kutuwa ikataluwa panganingka. Nagyang kutuwa kaya nagaw ng mga malaikat. Na miya tiruiran sa giyang kutuwa miya kau malaikat si ku aba muallak at tigira na duaun makrub ayam ana na panganiya udi na adna miya mangni sa paman na pangani sa tabang giyang kaya paman na miya nagtanu apangani na panganiya upama mama kailangan yan din na giyang kutuwa tabang untay mapti kita no paman na sinin sa giyang kutuwa oras na makakailangan yan na giyang kutuwa tabang tanu. Nagyang kutuko na malaikat amya kau masih ku aba muallak na piamangan ini si ku wallah askan yan isugun wallahu subhanahu wa ta'ala ama patay niya nagyang kutuwa tulisan. Nagina ng mga pagariya. Paman na paganda din tanwaya. Igira na adin na paman na masa ketagutan sa giyang kutuwa mga alanganin uli na piligruwa betad. Piligruwa betad. Nakatay agyang kaya pangani apaman na mapaganad tano amya ka bagay apangani andad ni kapangani uno tao napakadag sa giyang kanan na paman na mga paminto ano langit taman sa Macau masagyang kutuwa paman na ikapat lapis agyang kaya langit sa giyang kaya paman na tumampar sa dunia napaganad tano yung mga pagariya amya ka bubang ini apangani o kabayatan wa paman na giyang ko to terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala nagupkalinding tanong sa giyang ko to mga rarata mga pagariya giyang ko to ba apaman na ayad din na lalayon tanong si mga ginawa tanong na giyang ko to kapipiya kambilang ataw api ang naga din na matatago na pluluto ang kaagiyang kuto kalaks iku wallahu subhanahu wa ta'ala para tiya si iku wallah diga-digang galabakas iku mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala nakapananggilaing kasagiyang kuto mga rarat agalabak ka kumagiyang kuto masa asika bu makapagapas iku wallahu subhanahu wa ta'ala kumagiyang kuto masa ayabu akupas anakanas wallahu subhanahu wa ta'ala na upama ko sutaw na mape ulawla malai paratiya, malai kalag si iku Allah subhanahu wa ta'ala, na umamang ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala, napakaumong din nagyang kutuwa tabang wallah, kapakaya sugu ang ganyan sa mga malaikat, apaman na
keubang kanian sa giyang ko ito mga raratay lala lagid na giyang iya kapag istorya tano nagu kapunutula tano sa giyang iya paman na tutulan si iku aba muallak sa panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala kaya kuantan waya sandawa na mapia ay importante saya na giyang iya dua no na memorize tano nagu paman na mapaganad tano oy salam na kan sa kano alang-ulang na mga bangsakan giyang iya paman nakapapantagan na di bubantay sa giyang iya oras na salam na kan sa kano lagi diyan na si Sumaya Dris salam rakano giyang iya bubaya ka na si Hajja Habiba Marhumsar paganaddan wag yang kaya dua si Asnia Munsay nagu si Jan Nur si Dun Sabil salam rakano si Samia Ditma Mangundaya Masya Allah kadina paman na peniat ka pipiyah sa nga iya paman na umrah ka nga iya ka pagumrah na miya kalala ini paman na ipuguman na gyang kuto para tiya si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi diyan na si Anisa Palman, salam rakano, si Naira Lao Ampuan, nagu si Anisa Palman, salam rakano, way, shout out, way. Ano yan, sa Mikuwayan? Kawayan. Si Siranaya sa Kawayan, salam rakano mga bangsami sa Kawayan. Lagi diyan na si Wafa, salam rakano, si Kalib. Permitis, si Kasan, salam, si Asnudin Mustafa, si Asnudin, si Masud Abdul Wahab, si Jinril, salam, oy, Masya Allah, mga tagaya San Jose del Monte, Bulacan, salam rakanusan. Lagi din na si Ardi Tubi, Ardi, ago si Ali Yaqub, ago si Salman Haji Sulaiman, salam rakanu, si Najib Abdul Latif Da'is oy nagu si Abdullah Pandiaman Bakarat salam rakano si Hamza si Farida Mandur nagu si Labi Lawan si Paujia Tumaman nagu si Jack Minalang si Zaid salam rakano si Noraisa Padati mga bangsa tanoy sa kiisi Masya Allah balasangan wallahu subhanahu wa ta'ala si lalayo na diniudi ka pamamakindagas lagi ang iya mga tutulan tano nagu si Aisa Mipangkat Inabang salam rakano si Siti Nor Subu Makaumbaw nagu si Ibs Dima Mapandi si Tangan Samud nagu si Khalid Haji Ismail nagugya nga pagaryakan na si Junali Sarip, Masya Allah. Salam rakasan kuya. Si Thompson Sultan, nagu si Ryan Makatampo, si Mansawi Jamil, si Jamaluddin Ibrahim, si Filipi Kadaw, agu si Nisa Sabino, si Nasif Kali, nagu si shout out terkano mga bangsami, lagi di Nasif Kali. Way, mga tagaya Iligan City. Salam rakano mga bangsami sa Iligan. Si Nisa Sabino. Kabayang na paman na ipagchatan wag yang kaiya dua. Na insyaallah. Itulada kan wag yang kaiya dua. Nan rakano maka tunay ni misind. Salam na kanagiyang kaya si Malika Sarip, Masya Allah. Nagu si Ramla Malawani, si Asnawi Sarip Magumnang, si Akila. Nagu si tunay ni Zihra Jumanazain Munawarah. Masya Allah, mga taga Tacloban, mga pamilya kwai. Nagu si Abdullah Arang, si Muhammad Faizul, si Princess Haji Tahir, salam rakano, si Mila Diki, agu si Yani, agu si Mia Munataw, di Sumimba, si Didato Jamila, si Alias Waway, salam rakasan natito, si Alisar, si Zunaida Balindung, Normela Jamil,
nagu si Alisar, Hanifa, si Idi Alonto, si Ju Abidin, si Abdul Karim Alawya, Abdul Ghafur, Maryam Makaindig, Hayamia, Didato, Jamila, nagu si Ayman Lios, agu si Hamza, way mapipia kami insyaallah si Ummu Jihan, Masya Allah Ummu Jihan Banyaga, mga bangsatan way sa Tagig, Agya nga iya pagariya ka na si Mas Sabar Gendel, salam rakano si Jamar Nur, si Siranay sa Kuwait, way Masya Allah, sala siya pangano sa Allah. Nagu si Naid Baguan, Nuraida Sarip, si Bambi Maruhum, si Mila Diki. Insyaallah ipostan wag yang kaya dua. Wa ipost pagayan ini wa ipostakan ni man to ani ka pangapasad no. Nagu si Jam Amirul, salam raka. Ari Jam Amirul, masyaallah. Isa kad na lalayo nagyang utuap kisiriya nagyang kaya mga nduwan tano. Babalasan ka wallah. Nagu si Ramia Rasmia, si Nur Hanifa, mga bangsatan way sa Batangas, nagu si Binur, si Mihan Sam, mga tagay at Tubud, Masya Allah, Tubud Baroy, way Abdullah Ampa, Tomi Nuray, salam, waalaikumsalam. Yan ko to ba, paman na silam na miskano ulang-ulangon na mga bangsami, so paman na mialoy tanong sa mga ngaranian, na gusto datan orong maaloy, so kasampayan sa agyan kaya video tanong. Inshallah na igirad na oras na ipteros tanong agyan kaya mga tutulan tanong. Miya makapiya-piya, kakuan tanong sa malaan dawan. Importante sa yan, agyan ko to ba, paman na pagadimad tanong agyan ko to kalai kasabar, nagu paman na kalai kalagsi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sayad na panganiyakan na lalayong tano din na mapipiya, nagwi tawfiq rakatan Allah subhanahu wa ta'ala sumanga amala mga pipiya, galabag ka mga pipiya kabubayan tano, so paman na galabag amapiya, nagu lakaan rakatan Allah suriskin niya limu iyan, pamakabagir niyan so pangasasakit siya rakatano, nagu rilaan Allah subhanahu wa ta'ala sumanga lokas pamilya tano, pagaritano miyang wawafat, sa psalam na kaskano langulang na bangsakan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.